افدر چرخريا سباغ يال پاريزگها حسكيا خلق دركت نجبو پیشوازی کرنا دیلگرتین خوا. 230 شروان قصدین دیلگرتی ین کود دست حکومت دمکیا شامه دبون هاتن آزاد کرن. دایکا شروانه کی کیف خوشا لی داخواز دکک و حمو شروانین وان بین آزاد کرن و دل حمو دایکان خوش ببا. خدي أنا مهاتن بيشافان إسيرة قربانا شعبيوام بخير وسلامت وهاتن إن شاء الله ويقش بين قوتا خدي ويقشتك بين دلي دايكي وان قشا خوش ببي بدلكي خوش بين إن شاء الله ما أم تشكي ناخوازن أمجي سلامت يا خيري وآشتيت خوازن والله أم خويني ناخوازن والله أم ظلم وزوري ناخوازن أم كيف خوش نقلكي كيف أبان دايكا حماهات وربي حزار جاري بيروز بعقبالي حماه إن شاء الله. چار قوناغین آزاد کرنا دیلان هاتن کرن. قوناغا یکم ده آدارا 2026 هاتا کرن. کوته دا 100 شروان قصده هاتن سربست بردان. قوناغا دویم 19 آدارا 2026 هاتا بجهانین. کوته دا 300 شروان قصده هاتن آزاد کرن. قوناغا سیم 11 نیسان 2026 هاتا کرن. تیدجی 397 شروان قصده هاتن سربست بردان. قوناغا چارم 8 گلان 2026 هاتا پیک آنین. تیدا 232 شروان قصده هاتن آزاد کرن. بریان هاجی فرماندار گشتی هزین سوریا دموکراتیک قصد مظلوم عبد راگهاند بو کوب گشتی 1007 شروان وان د پیواژو داویه ده هاتبو نگرتن.